Leo Smith. Robles. Gyfle fan hyn. Bobl bach. Fysa honna wedi bod yn greulon. Ac Cooper gafodd y cyffyrddiad. Na ni weld fan hyn, mae'n lwcus dydi, ofnadwy o lwcus. Jarvis yn gweld hediad McLagan, mae Hudson hefyd i gweld yr hediad. A mae Hudson mewn, oedd McLagan braidd yn wyllt fanna, ac i ddeud y gwir, dwi'n meddwl bod McLagan yn chwilio am gig fanna, os fo'n gallu cael ei gosbi. Dwi'n meddwl nath o gyrraedd y bel, sti. Leo Smith. I gymryd y gofod Hudson yn mynd amdani, mae wedi geid digon i greu problemau. A Robles yn i'r rhwydo hi ac unwaith eto. Mae'r Seintiau Newydd wedi sgorio o gic gornel. Does o neb yn gwneud hynny'n amlach. Wel, edrych ydi ar Hugh ar y postyn ac Mike Lewis lle mae safle fo. Wel, mae Hugh yn penio. Mae Lewis yn mynd i wneud yr arbediad. Mae o tu ôl o fo. Ydy o'n gwyddi? Mae o'n mynd i wneud yr arbediad. Ond mae o'n penio allan o ddwylo Lewis os ti'n licio. Y bel nôl mewn. Wyddwch chi be, mae yna giw yn aros amdani. Oedd Sislovic yn dod fewn tu ôl i Draper, nath neb gael cyffyrddiad ar y bel. Mae rhaid i ddweud, mae'r outlets wedi bod yn gwrando ar y sylwebau dros y blynyddoedd yn y corridor ansicrwydd oedd y bel yna. A Sislovic, mae rhaid chdi sgorio. Oedd yna bel dda mewn! Arbediad ardderchog o Benia Draper. Oedd hi'n syth ato fo oedd, ond fe adweithiodd o cos y Draper mor agos ato fo. A mi ddyle Draper di sgorio, gadwch chi bwysleisio hynny. Ond ysdi fod dwi'n abo. Mae'n gwybod bod hwnna'n fethiant oes a fona fo. Smith. Iaith eto, ond neb di disgwyl i'r bel na ddod i mewn. Gan Astles o bawb. Nôl i mewn hi eto, Astles. Am bel. Ardderchog o arbediad, gwell fydd o bel. A chyfle da arall yn cael ei abradu. Mae bel mewn a glebyd yma ni. Mewn gwybod. Ac os ydy'r Barri yn dod yn ôl ac yn cael gôl i wneud y gêm yn gyfartal neu gwaith o safbwynt y Seintiau, mae hwn yn mynd i freuddwydio hyn am y cyfleoedd mae wedi cael. Hugh, bydde fod i hoffi bod yn amlycach. Sbiwch lle mae McLagan. Ond mae rhaid fe ddod i fan hyn i chwilio. A mae fe wedi cael ei groesiad mewn, oedd hi'n groesiad da hefyd! Oedd angen yr arbediad gan Harrison. Ymdrech gan George. Nôl i mewn, McLagan! Sôn am fethu cyfleon, mae'n digwydd efo hyn arall y cae nawr. Nes i ddeud bod mynd i gael ei siar, cofia, a mae rhaid o sgorio. A mae Malcolm yn edrych arno fi, a dwi'n edrych ar Malcolm, a da ni'n gwybod mae'r Barri wedi cael ei cyfle fanna. Jarvis, methu, Routledge, Robles mewn digon o le fan hyn, ydy am fynd i hun. Draper! A mae'r peiriant sgorio yn tanio eto. Ac mae blaenwr fel Draper yn gwybod pan mae yn methu cyfleon, mae'n ein arall wastad yn mynd i ddod. Mae gen i fo'r gref naturiol o jyst sefyll yn llond o fanna. Mae'n jyst sefyll yn stond. Mae'n dangos yr ongl, mae'n rhedeg i mewn, a mae'n dweud, Robles, pasio efo'r pwysau cywir, a na i sgorio fo pas bach hawdd. Dyna sy'n digwydd, pwysau cywir, pas i'r gol, diolch yn fawr. Mae'n edrych fel gêm drosodd. Hugh mewn i'r cwrt! Am bel i mewn i'r cwrt ac ar ôl i feirniadu o gystal y pnawn, mae Jarvis wedi rhoi'r bel yn yr hwyd dim ond i ail gol o'r tymor. Llongyfarchiadau Jarvis, ond llongyfarchiadau mwy i'r hen ben. Hugh ar croesiad. Wel, os yna well croesiad i bod y tymor yma, dwi'n ame. Wel, mae'n jyst gwad, dydi. Mae'n jyst gwad i unrhyw ymwysodwr ddod ar i ddiwedd i. Techneg yn gampus, a mae'r bel yn hedfan heibio Harrison yn ôl yn y gêm. Mae hon yn hongian. I bwy mae'n disgyn, dyna'r cwestiwn. McLagan, lawr a fo! A Hudson
Hudson ddim yn mynd i gael ei gosbi, ond mae Clagan yn mynd i gael carden. Ydy o yn cyrraedd y bel gyda yndi yn y marn ni, ydy o'n deifio. Ydy beth arall, gan i weld, mae'n dod iddo fo. Oce, rwan yma, coes Hudson. Mae'n eich edrych ar y bel, iawn. Dydy Hudson ddim yn cael cyffyrddiad ar y bel o gwbl. Mae o'n hongian i goes allan. O, ti'n gwybod beth, dwi wedi gweld o'n cael ei roi ar llai. O'n i'n credu bod ni'n heiddi pwynt yn y diwedd, ond yn credu bod o'n ni'n unfairly done in the diwedd. Scott, a pleasing result and performance this evening. Game da, pêl-droed heno. Not for me on the side, but you know, again, for the neutral and for people watching at home, I suppose it's another good game. Well, ardderchog, by the way, but the last couple of weeks that we've seen you during the live games, we've seen some real character from your team, and we saw that again, especially during the second half this evening. Yeah, we started off quite well the second half, and then obviously looking to get that second goal, but Barri well organised, and they're always playing to look on the counter against us, against our two centre halves, and obviously our fullbacks are high, and a lot of teams are doing that. But credit to the players for sticking in. Obviously at 2-0, they might have got a bit complacent, but we didn't. Last few minutes there, I was thinking, oh no, last time we played here, we drew 2-2, and we played Barri here. Sorry, we drew 2-2, and I was thinking, no, hopefully our luck's with us. Again, we need to be better. We had chances there that second half we could have killed the game off, but they were never going to give up, and they came into it obviously towards the end of the game. Gav, a disappointing evening in the end for yourself. Yeah, look, TNS have had the most chances in the game. Probably deserve to win the game. They've had the better chances. You know, I've got no doubt about that. But you know, we've come here with a game plan. I just got to support my boys. They've been brave. They've been honest. They've pressed high against, you know, a really good team. And I think in the first half we were really in the game, and you know, disappointed to concede from a second ball off a set piece. And that's the sort of fine margins in the first half. We tweaked the system a little bit in the second half, and it probably didn't allow us to have as much presence high up the field. It probably didn't work. Changed it again then after about 15 minutes, because in that 15-minute phase I thought TNS were very much in the ascendancy and probably lucky not to concede another one. Thereafter, I thought the boys were very front foot orientated, very much in the game, and we conceded a second goal in like a transitional situation where we've been cut open. But thereafter, I think the response has been excellent. Scored a really good goal, had a really good chance from Mikey George at the far post. And in my opinion, you know, if you look at the game last night where Connors Key get a penalty away at Carnarvon, identical situation, but today it's not given. And for me, I just get no explanation as to why it's not given. So, hey ho, that's sport.